Tubahaye ikaze mu kiragano gishya cy'amateka. Ni amateka ya nyuma y'umwamikazi Queen Elizabeth. Ni ikiragano gishya cy'amateka yatangiye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 mu 2022 mu masaha ya nyuma ya saa sita, ubwo byamenyekanaga ko hari umaze imyaka isaga 70 ku ngoma yari amaze gutanga. I speak to you today with feelings of profound sorrow. Throughout her life, Her Majesty the Queen, my beloved mother, was an inspiration, an example to me and to all my family. Ku rundi ruhande, ni amateka ariko yari yiganjemo byinshi byagombaga gukurikiraho. Ibi birimo imihango yo gutabariza umwamikazi Elizabeth, ndetse ari byo twakwita nk'ishyingurwa rye. Imihango y'iyimikwa ry'umwami mushya w'Ubwongereza. Akaba nanone amateka adasanzwe ahanini kubw'impinduka nyinshi zahise ziba mu isi, by'umwihariko mu bwami bwiyunze bw'Abongereza. Reka noneho turebere hamwe itabarizwa ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Udushya tutavuzweho rumwe nko gutwara abakuru b'ibihugu biganjemo ab'ibihugu byo muri Afurika muri bisi imwe, ndetse tunarebere hamwe iyimikwa ry'umwami mushya w'Abongereza Charles. Impinduka zahise zitangira ubwo ikiragano gishya cyatangiraga umwamikazi Elizabeth amaze gutanga. Kuko nabibabwiye, nge ndi ukwikunda inyasi joli. Tubahaye ikaze, tubibutsa no gukanda subscribe niba utarigeze uyikanda, kugira ngo ujye ubona ibiganiro nk'ibi ndetse n'ibindi byinshi kuri uru rubuga. Mbere y'ishyingurwa ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, igikomangoma Charles cyagombaga gutambutsa ijambo rya mbere nk'umwami w'Ubwongereza, igatangirwa feedback mu gace kaherereye i London, ahanakorewe imihango ndetse n'ibirori byo kwimika umwami. Akaba agace kihariye mu mateka kuko ariho umwami George wa gatandatu, akaba se w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri ashyinguye. Uretse ibyo kandi n'umwamikazi Elizabeth nawe ubwe yari yarinifuje kuzahashyingurwa. Umwami Charles wihitiyemo gukoresha izina Charles nk'izina ry'ubwami. Aha yagombaga guhita ategura ingendo zitandukanye zo kuzenguruka igihugu, abonana n'abayobozi batandukanye mu bitangazamakuru nka BBC. Hagombaga gutambutswa filime zivuga ku buzima bw'umwami mushya w'Abongereza Charles. Nyuma y'iminsi ine gusa y'itanga rya Elizabeth wa kabiri, mu karasisi kadasanzwe k'ingabo z'Ubwongereza, umubiri w'umwamikazi cyangwa umugogo we wanavanywe mu ngoro y'ubwami maze werekezwa mu cyumba cyitwa Westminster Hall, icyumba cy'amateka gihambaye ahakorerwa imihango y'ubwami irimo nko gusezera abami n'abamikazi. Aha naho umubiri w'umwamikazi Elizabeth wa kabiri wagombaga kuhamara iminsi ine, abantu batandukanye bemerewe kujya kumusezeraho. Itabarizwa ry'umwamikazi cyangwa se ishyingurwa ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri rikaba ryarakozwe nyuma y'iminsi irenga 10 atanze. Ku munsi w'itabarizwa rye ukaba umunsi wagizwe ikiruhuko mu gihugu hose mu Bwongereza. Ku isaha ya saa 5 zuzuye ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 mu 2022, inzogera yaravuze maze mu gihugu hose bafata igihe cyo gutuza. Nyuma yaho umugogo w'umwamikazi warasohowe maze abantu batandukanye barimo abanyacyubahiro batandukanye bunamira isanduku yari imitambuka imbere yabo, maze umugogo w'umwami ukomerezwa mu modoka yabugenewe werekezwa mu ngoro ya Windsor Castle, indi ngoro y'amateka ndetse n'amaze igihe kinini. Uretse ibi kandi wanatambagijwe muri chapelle ya St George iherereye mu ngoro ya Windsor Castle mbere y'uko ushyingurwa. Aha muri iyi ngoro ya Windsor Castle, aha niho yagombaga gushyingurwa mbere y'imihango ye ya nyuma. Dore rero zimwe mu mpinduka isi yahuye nazo nyuma y'urupfu cyangwa se itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, n'ibindi byinshi byahise bihinduka. Uhereye ku ifoto riri ku ifaranga ry'Abongereza £1, indirimbo yubahiriza igihugu yahise ireka kwitwa God Save the Queen ihita ihinduka God Save the King. Uretse ibi kandi na za kashe zikoreshwa zahise zihinduka mu Bwongereza hose. Pasiporo zagombaga guhinduka nazo. Imyambaro n'abashinzwe umutekano bagombaga guhita bahinduka.
kubera urupfu rw'umwamikazi Elizabeth. Ibihugu bigize Commonwealth n'ibindi byose biri munsi y'ubwami bw'Abongereza byagombaga kwakira umwami mushya. Uwahoze ari igikomangoma Charles yamaze guhinduka umwami w'Ubwongereza Charles uhereye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 ubwo umwamikazi Elizabeth yari amaze gutanga. Tukwibutsa ko igikomangoma Charles ari we mwami w'Ubwongereza wimye ingoma yarategereje igihe kirekire, imyaka isaga 70, ategereje gusa ngo arebe uburyo ki azafata ingoma. Ubu ni umwami w'Ubwongereza. Reka noneho turebere hamwe bimwe mu dushya twaranze itabarizwa ry'umwami Elizabeth ndetse n'ibitaravuzweho rumwe. Mbere na mbere ubwo hamenyekana inkuru y'itanga ry'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, ishyaka Economic Freedom Fighters rya Julius Malema ku mugaragaro risohora itangazo ryamaganaga abantu bose by'umwihariko abaperezida b'ibihugu bya Afurika, ngo hanini bitewe n'uko bari bose batanze amategeko hirya no hino ku isi yo kumanura amabendera bakayagezamo hagati bakifatanya n'Ubwongereza mu gushyingura umwamikazi w'Ubwongereza bamuha icyubahiro. Nyamara nk'uko biciye muri Julius Malema uyoboye ishyaka EFF, batangaje neza ko nta kintu na kimwe bafite bagomba umwamikazi w'Abongereza, ahubwo bamusabira ko niba nyuma y'ubu buzima bwo ku isi hari ubundi buzima, umwamikazi w'Abongereza ndetse n'abamukomokaho ndetse n'abo yakomotseho ubwe ngo bazabona ibyo bakwiye bakoreye bigendanye n'ibyo bakoze muri Afurika. Aha EFF yakomeje igaragaza neza ko umwamikazi w'Abongereza biciye mu muryango we ngo hari byinshi bakoze ku mugabane wa Afurika by'umwihariko muri Afurika y'Epfo, ngo Abanyafurika y'Epfo bakaba nta kintu na kimwe bagombaga kuvuga ku byerekeranye n'urupfu rw'umwamikazi w'Abongereza, ngo cyane ko ubwami bw'Abongereza ari bumwe mu bwashyigikiye ndetse buganapyinagaza Abanyafurika y'Epfo b'abirabura. Economic Freedom Fighters nayo ubwayo yisohoreye itangazo ishyiraho n'amanimero ya telefone, iricisha hirya no hino ku isi rirasakara. Nyamara hirya no hino ku isi ibihugu birimo nk'u Rwanda by'ubwabyo byari byamaze kumanura amabendera yabyo biyagezamo hagati byifatanya n'ubwami bw'Abongereza ubwo bashyinguraga umwamikazi w'Ubwongereza bamutabariza. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron nawe ubwe na Perezida Joe Biden wa Amerika banze kugendera muri bisi rusange benshi mu bakuru b'ibihugu bari bagendeyemo biganjemo abo ku mugabane wa Afurika. Umuhango wo kwimika Charles nyuma yo gutabariza umwamikazi Elizabeth niwo wagombaga gukurikiraho. Uyu muhango ugombaga gukorwa nyuma y'aho abajyanama b'ibwami n'abatekereza b'ibwami baba bagomba gutumizwaho maze bakagena mu muhango n'uburyo uzagenda. Tubibutse ko twabagezagaho byinshi byabaye ubwo hatabarizwaga umwamikazi Elizabeth ndetse n'umuhango wo kwimika umwami wamaze kwima ingoma ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 agahita afata ikamba akitwa umwami w'Ubwongereza Charles uwahoze ari igikomangoma. Generali ukwikunda Inyase Jolly. I want simply to say this. Thank you.